uzohlukanisa izimvu ney'mbuzi. Qaphela imbuzi. Uma uyimvu endlini kaThixo, qaphela imbuzi. Usukhanza ney'mbuzi, yekela imbuzi bangumsindo. Noma ngabe ikhamba ngehamba, noma ngabe iyathuka, noma ngabe iyahlela, uyeza ukuthi uhlekiwe, thatha imbuzi akho uyilalela. Uyeza uyahlukanisa izimvu ney'mbuzi. Asiyena undaba ozothi imbuzi le yimvu le. Kodwa imisebenzi yembuzi iyofela, nemisebenzi yemvu iyofela. Yekela ukhula. Lukhule kunye nesithelo nesithombo. Uyazi umvuni oyofika thi kwakuyukhula lolu, nasi isithombo. Asikwazi ukuhlukanisa abazalwane sithi bayisithelo kanti bona abanye khona ukhule babandini. Balekela abazalwane abayukhula. Nenzela ukuthi uma usuwethu walokhu uciphize iy'nyembezi uze igwela amehlo kodwa umzwane nomzwane dlula okhuleni nesithombo thela. Yekela ukhula thela phakathi kokhula lusima lisekhona ukuthi abazalwane dlula imbuzi ibona ngomsindo. Mfundisi wakho uyahlupheka umuntu owena usiyimbuzi ngoba imbuzi fanele ukuthi uyikhanselisha inomuntu onathuko kodwa 2 months akazwana engetha abazalwane. Ubheka abahlezi babona abahlezi lokho bazwana kanti bayazwana serious. Yabona abafundisi sinoma izuzo zote uma mama siyashumelathi ubheke ibhloko lapho ngesigumule ibhloko. So shumela uhamba ngegcembe ngesibambe nomsindo ngegcembe ngoba siyazi ngezuzo zote uhlangene endlini kaThixo. Uhlangene khona bese we-show off. Futhi bazolukuthi angisho ngesikhathi umodena ngisibhebhezana endlini kaThixo uzothola lapho abazobona igcembe ngeke uthole umntwana kaThixo.